So let's start for the second topic nato. So ang second topic nato is all about exponents and radicals. So ang i-discuss nato for this is ang integer exponents, rules for working with exponents, scientific notation, radicals, rational exponents, and rationalizing the denominator. So last meeting nag-discuss man punta about rational numbers. And if you still remember, ang rational numbers it express decimals and fractions. So we have here uh, definition first para sa integer exponents. So para sa integer exponents, that is a product of identical numbers and it's usually written in exponential notation. So for example, if you multiply 5 times 5 times 5, that is written as 5 to the power of 3. Or you can, another example, no, 2 times 2 times 2 times 2. Since upat man kabuk ang 2 to the power of 4. Ina na ang ginabuhat nato para sa exponential notation. So ibig sabihin kung naatay any real number nga a, okay, any real number and n is the positive integer, then the n power of a is like this, a to the power of n. No, kung example ang a to the power of 4 meaning upat kabuk 4 ang gi-multiply ani. A times A times A times A. Ayan. Pero diri, A to the power of n, we don't know pila ka buok ang ibutang dira, no? So, butangan na to n power. So, we have here the n factors. And then remember, ang A nato ginatawag siya base and ang n nato kay exponent. Another example para sa exponential notation, 1/2 to the power of 5. So meaning 5 kabok 1/2 ang imo i-multiply. Use your calculator, then your answer is 1/32. Pag negative naman, don't forget na pag even number, meaning positive ang result. Pag odd number naman, magiging negative ang result. Okay? So kung makita nato diri, negative 3 na ay parenthesis. Okay? So mahimo siyang 81. Pero pag walang parenthesis, ang ibig sabihin lang yan, i-multiply nimo ang upat ka buok na 3. So 81, then upihon lang nimo ang yang negative. So inana ang sa exponent notation nato. Okay? So we have here the following useful na rules for working with the exponential notation. So first muna nato is 5 to the power of 4 times 5 to the power of 2. So natay rule of exponent, pag the same gali sila base, meaning pwede nato i-add ang ilaang exponent. So pag add nimo ana, so mahimo siyang 5 to the power of 4 plus 2 or 5 to the power of 6. Pwede siya i-add. Make sure niya the same ang base. Okay? For example, 2 to the power of 6, no, times, kailangan times, hindi pwede plus, ha? 2 to the power of 7. Ma-plus lang na siya pag the same yung base. So 6 plus 7. Okay? Next is it appears that to multiply two powers of the same base, we add their exponents. So again, na-mention na ako, no? Pag the same ang base, we can add two exponents. Another naman, pag naatay 0 and negative integer, no, another rule pud nato na, no, ang 2 to the power of 0 manggod pwede pud na siya ma-add sa 2 to the power of 3 yung exponent, pero ang answer ana is 2 to the power of 3. And remember, ang 0 exponent, it's just always 1, no, bahalag 100 pa na or 1 million to the power of 0, 1 jud na siya always. Okay, so take note of that, ha, nara diri. And of course, kung naatay negative exponent, no, 5 to the power of 4 times 5 to the power of negative 4, you add the exponent, 4 minus 4, no, pero fraction man pud ay again, ma-fraction man good na pag natay negative exponent, no. 5 to the negative 4, it's just fraction 1/5 to the power of 4. Mawala lang yung negative sign niya kasi gibutangan nimo siya sa denominator. Okay? So again, diri 5
to the power of 4 minus 4 is just 5 to the power of 0 or 1 ang answer ni mo, anak. Okay? So, yun nga, from the definition of the zero and negative exponent, a to the power of 0 is equal to 1, and a to the power of negative n is equal to 1 over a to the power of n. So, mo na ang iyang definition. Make sure nga na mo yung notebook, isulat ni siya kay para ma-remember ninyo ang zero and negative exponent. So, for example, bahalag fraction pa yan, 4 over 7 to the power of 0, 1 ang answer, anak. Okay? Napod ta, x to the power of negative 1 is just 1 over x to the power of 1 or 1 over x. Pwede na siya. And then also kani, no, to the negative 2 to the power of negative 3, basta galing negative yung exponent, kay mabutang siya sa denominator. So, mahimo siyang 1 over negative 2 to the power of 3. Or, equal to 1 over negative 8. Or, pwede po na siya negative 1, 8. Okay, the same ra na sila. So, next naman po na atay mga rules of exponents. So, this is very important, no? Kay para pag-abot sa mga higher topic nato, mapamilya ninyo ning discuss nato, no? Ang mga laws of exponent. So again, na-mention na ako diri, pag pareha sila ng base, kung makita niyo pareha sila ng base na diri, pwede sila ma-add. Pag hindi parehas ng base, example, 3 to the power of 2 times 5 to the power of 2, hindi pwede ma-add ang yung exponent nila, ha, kasi hindi sila parehas ng base. So again, the example here is 3 to the power of 2 times 3 to the power of 5. I-add lang nimo 3 to the power of 7. Next naman, for the fraction, a to the power of m over a to the power of n. So, ang mahitabuan ang negative, mahimong negative yung nasa denominator. So, a to the power of m minus n. Since the same man sila base, maisa lang siya sulat. So, pag fraction, minus yung exponent niya. So, kung makita niyo 3 to the power of 5 over 3 to the power of 2, mahimo siyang 5 minus 2. Or 3 to the power of 3 ang answer, anak. How about this one? Pag naatay exponent sa loob at saka sa labas ng parenthesis, mamultiply sila. Hindi sila ma-add, ha, kay usahay ma-confuse kaniyang gamiton. Okay, ma-add. So mahimo siyang 3 to the power of 2 times 5. No, usahay kay masayop ang student kay himuong plus. Mahimo ng 2 plus 5. Dili na dapat times. So 2 times 5 ang answer diri. Next naman, pag hindi parehas ng base, pero merong silang exponent sa labas ng parenthesis, pwede ma-distribute ang exponent, no? So, kung makita nato 3 times 4 to the power of 2, pwede siya ma 3 to the power of 2, 4 to the power of 2. Pwede na siya, no? Para naman sa fraction, nga hindi parehas ng numerator at saka denominator, pwede ma-distribute ang exponent niya. So, a to the power of n over b to the power of n. So, pareha ra ani. Ang iyang 3/4, di ba, pwede nimo exponent to the power of 2 ang numerator at saka denominator ani. Okay, so, inana siya, i-familiar ni ato ang mga laws of exponent, ha, kay magamit jud na siya. So, we have here example, no? Kani. So, sa letter A, use the law 1. I-add din mo ang exponent. So, x to the power of 11. Kani, i-add pod nimo, no? 4 minus 7. Negative 3. Unya kay negative man ang exponent, so mahimo siyang 1 over y cubed. Next naman kani, the same man ang base ani, c. So, mahimo siyang 9 minus 5. c to the power of 4. Next kani, isa lang yung base niya pero na outside, inside na parenthesis. So, i-multiply mo sila. So, mahimo siyang 4 times 5. Ang next naman po nato kani, 3x to the power of 3. Pwede ma-distribute ang iyang exponent. 3 to the power of 3, x to the power of 3. So, 27x3. Next naman po, para diri naman po, x over 2 to the power of 5.
is equal to x to the power of 5 over 2 to the power of 5 or x to the power of 5 over 32. So anyway, ano raw ni siya, mga examples, no? Pero kailangan mag-practice gyapon ta ha. Okay? So how about this one, simplifying expression with exponents. So diri na tay example, no? Ang first muna nato is yung mas dali buhaton, yung nasa outside sa parenthesis. Pareha ani 3. 'Di ba pag natay 3 outside kay ma-distribute ang exponent. 3 to the power of 3 kani a to the power of 3 dayon 4 times 3 para sa b. Kani. So mahimo siyang 12, 'di ba? B to the power of 12. Then next naman po, pwede na to ihiwalay ang 27 at saka 2 nga i-multiply nimo. Dayon ang a cube at saka a cube naman dire i-add na sila. No, mahimo siyang 3 plus 3. So a to the power of 6. Para naman sa b, b to the power of 2, then b to the power of 12 i-add lang pod na sila. So mahimo siyang 2 plus 12, 14. And then 2 times 27, constant na sila, i-multiply lang nimo, ibutang nimo dire sa left side. So that's your answer. Para naman sa letter B naman, again, unahon sa jud ang outside sa parenthesis, i-distribute sa ning exponent na to, laws 5 and 4. So mahimo siyang x to the power of 3, dayon x to the power of x to the power of 3 over y to the power of 3. And also kanipod, no? Y times y to the power of 2 times 4, then x to the power of 4. Kani siya over z to the power of 4. So pag guman-an na, kopyahon nimo ni, then unahan sa ni 2 times 4. Okay, 2 times 4 na siya ha. So mo nang mahitabo diri. Okay, pag human, pwede ma-cancellation diri or magamit ka og 8 minus, pwede po na siya 8 minus 3. No? Y to the power of 8 minus 3. Mo ng y5 ang imo makita diri. Y to the power of 5. Para naman sa x to the power of 3, and then x to the power of 4, i-add lang nimo ang ilang exponent. So mahimo siyang x to the power of 5. Then copy ang sa z sa ubos kay wala man siya combine nga the same na base na sa iya, di ba? So mo na siya ang final answer. So make sure nga maka-practice mo ani ha. And then next naman po, daatay law na po para sa negative exponent, no, number 6. So diri kung negative ang yang exponent, pwede na to mabali. No? Kay inani man gud na siya para mas masabtan, no? A over B to the power of negative n. Di ba na-mention ko, pwede man ma-distribute ang negative ang exponent niya. So pwede naman inani. No? B to the power of negative n. Inana man na siya supposedly. Pero since negative man ang exponent, again, di ba, mabutang siya sa denominator. Ang A. Pero ang B na naman siya sa denominator, mabutang siya sa numerator pag negative yung exponent. So, mahitabo, B to the power of n over A to the power of n. Okay? And pwede man nato ipagawas ang n mampod. So, mahimo siyang B over A to the power of n. So, mo na siyang nahitabo diri. So, that's why, kung makita nimong inani, balihon lang nimo 4 over 3. Mawala lang yung negative sign sa exponent. Okay? The same gyapon diri. No? Natay negative sa denominator, ibutang sa numerator, pero mawala yung negative sign sa exponent. And also, a to the power of negative n, mahimo siyang a to the power of n sa denominator. Inana siya. So, mas dali siya sabton kay shortcut mampud na. Okay? So, example. Natay example diri, kanina lang. No? 6st to the power of negative 4 over 2s the power of 2. Negative 2 t to the power of negative 2. So, first muna nato is since naman tayo mga exponent, better na unahon sa itong mga negative exponent. Okay? Aya ka mag-simplify. So, natay mga negative nga makita nimo diri, inaog ni siya. Ang t to the power of negative 4, inaog.
Dayon, ang s to the power of negative 2, isa ka. Mabutang siya sa numerator. Kay negative man siya. Na-alternate lang na siya. Then after that, i-add lang nimo ni s to the power of 1 dayon times s to the power of 2. I-add lang exponent, so 3 na siya. Dayon kani 6 divide 2, 3. 6 divide 2, constant. Dayon kani t to the power of 2 times t to the power of 4. I-add lang nimo ang iyang exponent, mahimo siyang 6 kay 2 plus 4 naman na siya. Mahimo siyang 6. How about the second problem? Kani siya. So ingon ko, para mas dali ka maka-answer, unaha sa jud ang mga negative exponent and outside exponent. So kani. So pag naa kay negative, ibaliktad nimo ang numerator at saka denominator para mawala ang negative sign. Nakuha siya. Then after that, i-distribute nimo ang negative, i-distribute nimo ang 2 na exponent niya. So mo na ang t to the power of 2, 9. Dayon, 3 times 2, 6. So z to the power of 6 then, y squared dayon. Then you're done. Maura na siya. Okay? So next naman po, another topic, ang scientific notation. So ginagamit man gud ang scientific notation para sa pag-write ng very large numbers and very small numbers, no? So for example, kung makita nimo inanik na amount kilometers away, no? Nearest star beyond the sun, Proxima Centauri. Inanak siya kalayo. Instead nga kani imong isulat, pwede na to mogamit og scientific notation or hydrogen atom. Mao niyang mass. Grabe kadaghan 0, no? So difficult siya basahon and i-write. So that's why kinahanglan nato ang scientific notation. Okay? For the scientific notation, positive number x is said to be written in scientific notation even if it's expressed as follows. So naatay x is equal to a times 10 to the power of 10. 10 to the power of n. No? Where a is a boundary of 1 to 10 ra jud na siya. And n is an integer. Okay? Ang n nato ha integer, it's either negative or positive number lang na siya. Then ang a, naara na dapat nasa 1 to 10. No? So, example, ang kani nga problem nga akong ganina kani na masulat nato na siya as 4 times 10 to the power of 13. Okay? Kaya imo manggod naman diri ang decimal point, di ba? I-move nimo siya to the move the decimal point 13 place to the right. Okay? So that's why mahitabo inana na dayon to ang result niya. 'Di ba? Kay kung i-count nimo siya, 'di ba, 3, 6, 9, 12, then ika-13 diri. Kay ano man na siya, 4.0 or pwede ra pud 4. Kaya decimal place man good pila imong na-move. So tulo man to ka buok. 13, sorry, 13 to ka buok. So that's why 4 times 10 to the power 13. How about kanina pud nga problem? No? So ang nahitabo dira, naapod tay diri, di ba? 166 sa last. So kato dapat ang i-move nimo, ang decimal place niya should be moved 24. Kani, diri kataman. Diri nga point, hantod diri. I-move nimo pila man nakabok decimal place, 24 to the left. Okay? Para pag count nimo ani pag to the left negative ka. Pag to the right positive ang exponent niya or ang integer niya. Nakuha siya. So again, dapat yung A natin naarang sa 1 to 10. Hindi pwede nga. What if sir 166? Hindi pwede na. Or 16.6 times 10 to the power of negative 24. Dili pud pwede. Okay, wala na siya sa rule. Kailangan ang constant nato na A should be in from 1 to 10. Klaro siya? So,
Proceed ta. Write each in the scientific notation kani. So nadiri ang decimal place nato, di ba? Kay 56,920 man ni. So i-move nimo siya diri 1 2 3 4. So 5.692 times 10 to the power of 4. Kay 4 places man to. So kani 1 2 3 4 5. Diri taman sa 9.3 pero negative. Ito the left man good na. Okay? Ang pag-answer ani kay multiply man nimo ni to the left na. So 9.3 times 10 to the power of negative 5. So make sure nga mag-practice mo ani ha kay di man pud siya lisod pud buhaton. Okay? Next naman pod, calculating scientific notation. So kung mag-calculate man good ka, you can use your calculator man pod. Mas dali na noon since provided man tatanan diri og calculator. 'Di ba? So ako lang ni siya i-proceed diretso sa radicals. So diri sa radicals, we know that to the power of n means that whenever n is integer, to give the meaning to a power such that to the power of 4 over 5. How about pag fraction ang ato ang exponent? So dili na dayon mo gawas ang radicals. Okay? So sa radicals, ang exponent nato is a rational number. And the symbol kani, okay, the positive square root of mao na ang gagamitin natin. So ang square root of a is equal to b, means that b square is equal to a, or b is a positive integer, or b is greater than equal to 0. So dapat dili pwede man negative. Okay? Mao na ang rule nato. Kailangan positive. Wala kang makita nga negative 2 sa square root niya. Kung naman gali lahi na nga topic na, higher math na. Diri sa ta sa positive nga square root or cube root ba niya. No? So example, square root of 9 is equal to 3. Make sure yung 9 perfect square. Okay? Make sure nga familiar ka sa mga perfect square. 'Di ba? Ano nga yung mga perfect square? 4, 9, 'di ba? 16, 25, 'di ba? 36, mga perfect square kay pag square root nimo, makuha man nimo na, 'di ba? 2 square, 'di ba? 3 square, 4 square, mo na siya mga perfect square man nato diri. Kani 6 square and so on. Kamo na identify pod sa mga perfect square. Pero provided man pod tag calculator, so di naman siya lisod buhaton. Okay? So n is any positive integer. Then the principal nth root of a is defined as follows. So naatay square root of nth root of a is equal to b. It means that b to the power of n is equal to a. Make sure nga ang a at saka b nato is a positive integer. No, dili pwede mag-negative. And make sure nga n is even. Okay? So for example, ayan. Fourth root of 81 is 3. Di ba? Kay kung imong i-check 3 to the power of 4 is 81. So perfect siya nga 4 nga exponent niya, 3 to the power of 4. How about kani pag na negative, di ba ningon ko na negative pero odd number man good siya. Magagamit ra man good ang pag square root pag siya even number. Pero pag odd number, cube root of negative 8 na yung result mo gawas, negative 2. Kuha. Okay? Negative 2 the power of 3 is just negative 8. Nakuha siya. Nara dedre. Diba? So, inato siya. So, practice mo ha para sa mga radicals na to. Mga basic lang po na siya. Then, we have also the properties para sa n roots. So, ang first na to diri, pag naatay nth root of AB, naatay duha ka buok A at saka B, dili sila
the same, pwede na to ma-distribute or maisa-isa natog end root ang duha ka buok. For example, cube root of negative 8 and 27. So, pwede na to ni mahiwalay na ma-cube root nimo each. Okay? Next naman pod, sa fraction, okay, or division, pwede pod, ma-end root nimo ang numerator and denominator. So, example, 4th root of 16 over 21, pwede nimo mahiwalay ang 4th root niya. 4th root of 16 over 4th root of 81. And of course, kung na ay double end root na pod, m root saka n root, pwede niyo ma-multiply ang duha ka index nila. Okay? So, for example, kani, square root of cube root of 729. So, that is the 6th root. Pagkuha mo ana is 3. Okay? Kay pag imo siyang i-answer 3 to the power of 6 kay 729 pod. 'Di ba? And next naman pod, pag the same ang iya ang index at saka yung exponent, it's just equal to a if n is odd. Okay, para nasa odd number ha. So, for example, pareha ra man good na siya inani. Kung makita nimo ang square root ay nth root of n root of a to the power of n is just the same as a to the power of n over n. Inana siya. So mo nang a na lang nabilin, no? So inani siya ha, pag makasabot mo, butang na to cube root of 2 to the power of 7. It's just the same in the fraction form na exponent. 2 to the power of 7 over 3. Where ang 3 mo na ang denominator, di ba, sa exponent mo na ang iyang index or ang iyang radical niya. Then ang exponent na 7 mo na ang iyang numerator pag sulat sa fraction form sa exponent niya. Okay? Next naman, para naman sa even absolute value. No? So for example, 4th root of negative 3 to the power of 4, it's just the absolute value of negative 3. Then the answer is 3. Okay, plus minus manggod na. No? Kay basin ba, malimtan jud ni, importante jud. Example ha, square root of 4. Ang answer ana, absolute value of 4. Kay plus minus man na. Plus minus, absolute value of 4. Absolute value of 2. Absolute value of 2. So, ang may tabuan na, plus minus 2. Duha ang result ana. Okay? Mo na ang particular jud kapag even number kay absolute value manggod ang mugawas. Apil ang minus and plus. Dili dapat na malimtan. Okay? So, example, in simplifying expression involving end roots, so we have here cube root of x to the power of 4. Okay? So, pwede nimo ihiwalay x to the power of 4, may mo siyang x to the power of 3, dayon x. Dayon pwede nimo ihiwalay, i-cube root nimo ang x to the power of 3, then i-cube root nimo ang x. So, ang x to the cube root of x to the power of 3 is just x. Then kani, you just have to copy. Kaya wala may cube root ana. That is property number 4. Para naman sa letter B, okay? So, again, pag maka-encounter mo ani, better nga i-fourth root nimo ang 81, fourth root sa x to the power of 8, fourth root pod sa y to the power of 4. Mo na yung gibuhat niya diri, property number 1. So, i-check nimo kung naabay fourth root of 81, so 3. Kani, di ba, kakasabi ko lang, fourth root of x to the power of 8. You can also write this like x to the power of 8 over 4. Pwede siya ma-fraction form. So, x to the power of 2 ang answer ana. Mo na makita kag 2. X to the power of 2. And kanipod, pag even number absolute value of y. Mo na siya, property number 5. Kay y, ay inanin lang 4. 4th root to the power of y to the power of 4 is just equal to y the power of 4 over 4.
'Di ba? Kay 1 man na siya. Pero since even number man na siya, absolute value lang niya. Kaya ang mahitabo man gud ani, no, plus minus man na sa y. No, pero dili na ko butang og plus minus pud diri. Higher topic na na siya buhaton pag solving the algebra na ta in one variable na gamiton. How about combining the radicals? So, careful mo ani, in combining the radicals, wala tayo inani nga rule. Nga square root of a plus b, pwede mahiwalay. Dili na pwede. Okay? Wala tayo rule, ana. So, that's why, kung mag-inani manggalit ta, dili ka pwede mag-add sa 32 plus 200, ha? Bawal jud na siya. So, may tabo diri, bungkagon nimo, pangitaon nimo ang mga factors ani sa 32. So may tabo 32 ang 32 is 16 times 2. Pakitaon nimo ang perfect square. Pagbungkag nimo sa factors ani, unsa man ang mga perfect square, di ba? 4 9 16. Di 16 times 2. Then ang 200 kay 100 times 2 kay perfect square man ang 100. Kay para paghiwalay ani nilang duha, pag square root nasa 16 og 2 nay mabilin. No, 4 square root of 2. Then kani 10 square root of 2. So, combine like terms na dayon ka. Since the same sila square root of 2, pwede ka mag-add. Okay, that is 14 square root of 2. No, hindi pwede mag-add og 2 plus 2, ha? Kopyahon lang nimo na siya. Combine like terms ang tawagan na. Okay? So, next naman po, how about this one? Make sure that b is a positive integer na siya, ha? So, diri sa square root of 25b, ihiwalay nimo ang square root. Square root of 25, square root of b. Then kani, square root man ta. So, ihiwalay pod nimo ang perfect square pod niya. So, b square at saka ang b. So, square root of b square times b. Ay, square root of b. Okay? So, ang answer sa square root of 25, 5. Dayon, square root of b square, b na lang. So, combine like terms na dayon, ang gibuhat lang ani distributive property. Nganong distributive property? Because the first term and the second term have the common multiple. Ayan. So, imo siyang i-factor out ang tawag ana. No? Kay kung imo i-distribute man good ni, wala kay violation. The same gyapon kaniyang answer. 'Di ba? So, your answer is kani. Okay, so any question mo to siya ang ato ang radicals. So proceed ta, another na pod para sa rational exponent. Yun nga na mention na ako diri, no? 'Di ba? Kaya ang a to the power of n, 1 over n times n is just equal to a. Okay, ano naman na siya? A to the power of n over n. It's just 1. So a to the power of 1. No? Para sa definition nato sa root, na-mention na ako, a to the power of 1 over n is just n root of a. Kaya ang denominator mang good niya, mao na siya ang index niya para sa radicals nato. So, natay definition nato diri para sa rational exponent, no? Where the rational exponent m over n in lowest term, where m and n are integers and n is greater than sa 0. So meaning non-negative siya. So again, na-mention na ako na a to the power of m over n is just n root of a. Then exponent man jud ang m kay siya man ang numerator nato. No? If n is even, then we require that a should be greater. Kay wala jud kay makita nga pag ang even number nato, pag ang even number square root nanihan no need na butangan og 2. Understandable. Butangan nato og negative 4, mag-error jud na. No? Mo na kabantay mo pag naatay odd number, dahil nay negative sa sulod sa radical na i-result. So that's why you have to be careful na dapat even number siya. No? And non-negative. Hindi pwede mag-negative. Okay, kay ma-undefine man na, maano siya,
mamat error ka sa calculator, no? Wala ta nag-exist ana for now. Okay? So, next naman po nato, using the definition of the rational exponents. So, yun nga, na-mention na ako, 4 to the power of 1/2 is just square root of 4. Kasi, again, yung 2 na nasa denominator, square root na siya. Mo na yung pasabot. No? A to the power of 2 over 3, that is the cube root of 8 square. That is cube root of 64. Diba? So, that is 4. And kung negative na po ang fraction na exponent, don't forget nga unaha sa jud ang negative exponent. No, mahimo siyang 1 over 125 to the power of 1/3 is equal to 1 over cube root na day ani. Cube root of 125, that is 1 over 5. Okay? Another example, ayan, natay duha ka buok fractions, no? I-add lang nimo ni. So pag add na kay LCD pod. Ay, no need ang LCD, 8 over 3 na di ay diretso na. Kaya the same man sila og denominator. How about this one? No? I-add lang nimo 2 plus 7, pwede na, diretso na. Minus 3 over 5. Sakto ra. Kay the same man sila base. So meaning, pwede ra nimo i-add ang numerator ani sa yang exponent, then i-minus nimo. Next naman kani, i-distribute sa nato ang kaning fraction exponent. In each exponent aning nasa sulod sa parenthesis. No, mo jud ang yang rule. So mahimo siyang 2 to the power of 2, 3 over 2, 3 to the power of 3, dianite 3 over 2, b to the power of 4, then multiply na mo 3 over 2. Then use the law of exponents sa number 4. So may tabo 3 times 3 over 2. Mo na mahimo siyang 9 over 2. Then next kani 4 times 3 over 2. So 12 divide 2, 6. So 6 diri. Then kani, unsay pasabot anang to the power of 3 over 2. No? So mahimo siyang square root of 2 to the power of 3. That is 8. 8. That is square root of 8. So sa square root of 8, that is 4 times 2. So 2 square root of 2 answer. Kaya naman tayo square root of 4, 2. Diba? So next naman sa letter D nato, no, magka-complicate jud ang life ani. So mo nang mag-practice jud mo solve ani ha. Kay daghan kay fractions, na exponent, negative exponent. Inana siya magsagol-sagol ang mga properties, mga laws, daghan kaayo. So mo nang you have to familiarize jud ni tanan. So again, kung makita mo inani nga problem, unaha sa ang nasagawa sa parenthesis yung exponent kay i-distribute man niya. No? So ang may tabo diri, 2 to the power of 3, dayon x to the power of 3 over 4 times 3. Then kanipod 3 y to the power of 1/3 3. Then kani naamantay negative nga nakita sa denominator, isaka na siya. Ibutang sa numerator pero wala nay negative sign. So wala na kay denominator. Y to the power of 4, x to the power of 1/2. Pag gumana na, combine nato ang mga nay mga x. Ayan. So this is times 9 over 4. Then kani 1. 1/3 times 3 kay 1 ra na siya. Then kani 8. Diba? To the power of 3. Next naman po is law number 1 and 2. No? So kung makita ninyo y to the power of 4 over y, it's just y to the power of 4 minus 1. So mo nang may y to the power of 3. Para naman diri, natay x to the power of 1/2, i-plus ra na siya. Okay? X to the power of 9 over 4. So kana siya, LCD na siya. Okay? So mahimo siyang x to the power of pila man ni 4. No? 2. 2 plus 9. 11 over 4. So mo nang answer. X to the power of 11 over 4. Okay? So next naman, simplify na pud ta.
para sa radical as rational exponent. So kung makita mo inani nga ma-encounter ninyo, pwede ta mag-multiply. Okay? Lahi jud to ganinang nakita ninyo nga 100 plus 12 so sa ganito dili man siya pwede mahiwalay ha. Bawal na siya kanang 100 plus 12 dili na pwede. No? Dili siya allowed pag addition and subtraction nga nasa sulod sa radicals. Okay? Kani kung makita ninyo multiplication. So meaning pwede ninyo ma-multiply ang 2 at saka 3 since outside naman na sila sa radicals. So ang answer ana 6. Then ang kani square root of x 1/2, no? X to the power of 1/2 kani 1/3. So 1/2 plus 1/3. So the answer is 5/6. Kani masinakulbaan kay na square root na pud sa sulod. Square root of x times square root of x. So pag sulat ana, pwede natin siya ma-write like this. No? Or pwede siya ibuhat nga inani. X to the power of 1 times x to the power of 1/2. Pwede inani. No? Pwede siya masulat sa diri nga part. So mahitabo, mahimo siyang x to the power of 3/2. So pag sulat ana, mahimo siyang inani na dayon. X to the power of 3/2 times the power of 1/2 pa jud. So i-multiply lang nimo ni, edi mahimo siyang 3/4 by law number 3. Okay, so anyway, you just have to practice ng jud kay ang rule ra ba diri sa math kay you have to practice solving para maka-learn ka ani. Next topic is the rationalizing the denominator. So dire it is often useful to eliminate the radical in a denominator by multiplying both numerator and denominator by appropriate expression. So ginatawag siya rationalizing the denominator because pag merong square root or radical sign sa denominator, kailangan ta mag-rationalize. So you have to create. So kung makita nimo diri 1 over square root of a, kailangan ka mag-create ng nasa denominator ani. So mo na ang tawag niya, square root of a times square root of a. Nag-create ka. So mo na ang time nga magamit nato ang rationalizing the denominator. Kay gani wala man kay violation, kani man good siya is just 1. It's just 1. Nag-create ka. Critical thinking gyapon ni. So pag multiply 1 times square root of a, dayon kani square root of a times square root of a is just a. Kaya ano raman na siya? Square root of a square niya, perfect square naman siya. So wala nay radical sign sa denominator. So mo na siya ang time nga rationalizing the denominator na siya. For example, 2 over square root of 3. So pag naatay radical sign sa denominator, mag-rationalize ka. Kopyahon lang nimo ni. Mag-create ka the same ana sa numerator at denominator. Then i-multiply lang dahil nimo diri. So 2 times square root of 3 over that is square root of 9. Nya perfect square naman na. So mahimo siyang 3. Nakuha siya pagka rationalize sa denominator nato. So next naman po another example na atay radical sign sa denominator. No kailangan jud ka mag hunahuna pod nga kailangan matanggal jud ang iyaang na ang radical sign sa denominator kung ano yung nakakulang mo na mo i-fill in, mo na mo i-create. So kung makita nimo cube root of x to the power of 2. So unsa man ang kulang or unsa man ang i-add nato ana kana na lang isa pa yang atong i-add para mahimo siyang 3 ay cube root of 3 the x to the power of 3. Kailangan kaniya tong goal para matanggal ang radical sign. So kulang siya og another x. Not gets ni siya kay 2 ba yan ni. So mag-add kag another x nga i-multiply nimo para mahimo siyang inani. Mahimo dayon siyang x. No? Okay ra nang sa numerator kay multiply ra man na. Ang goal ra man nato diri is to rationalize the denominator. Nakuha siya. The same gyapon ang situation diri 7th root. No? 7th root is just 1 over 7th root of
a to the power of 2. Ano yung kulang, ani? Kaya ang goal man nato mahimo siyang 7th root a to the power of 7. So ano yung nakakulang niya para i-fill in nato diri? So kulang ka og 5 ka buok nga a. So mo na mo i-rationalize, mo na mo i-create. Again, kani nga part is your critical thinking na. Kay you have to create numerator at saka denominator. So 7th root of a to the power of 5 over 7th root a to the power of 5. Kay para mahimo siyang inani. Then mawala na dayon tong radical sign niya. Okay, so anyway, again, practice mo ha. Dirita mo kuha sa inyo assignment, quiz, and exam. So make sure you practice jud nga mag-solve mo diri kay diri ra pud kumukuha. Okay, that's it.